Chief Minister Bangla thar tur le office thar tur minekoa tuna hianin siam meka thanol khop maya district chunga na thore athok to su tu po ne rose ruling mi poimo tak po der rose di reng lo chu na hi a che tu ran to na chia kan ro chung kan tu kan ma thalo chuanin WhatsApp a bin ron mai ru kan ne na poron direct mai ru poimia chuan monitoring committee kan ron kir alwat me amuna project reng kan ti chuan man na om do ne man na om silo chen lai crore tel se na project lui lon le abandon hitam lutu kan ramai kaui goi mai poi sa siam nan kan duri motani mi poi kan ma mai kan ngai to lo kabia la om tre tu tuma chuan kan chief minister in sai ha sia ha te poneng chu DC office a hon na soi kha kan rek dona tun truma kan rek dan tura hi chuanin ZPM chantu te in lom vewin ka ring lova a chan chu ka mu dan dik tak ka soidona ZPM Ministry kan nei mek hianin clean policy clean game hi a khel chho tran toem neo ti ngai dan kaneya chumi pi lama chuan development an vakal puina tur ni kan ngai tam takhi Mizoram mi puitam takin kan chortang kailo tur thil te po ni chho tura rinna kan nei wangin chu tilai chu kan react dona opposition ta chuanin angai nom view mai the eng po chu ni sela Mizoram ni lomi kan ngai thaphe ngalang o Chairman who Abram Beraziki Tie and Deputy Commissioner who will Roisel Kirdele Topuite and Emile Zamtak Mai who care from Momel and Bokolom they are who bought your mail who have a line base and Arcedelia alone. Maya. Kan Chief Minister here in Puke Apu kebe chohi pupol chohi tisia tilai anmani in ko dan nge ne tilai ka shri khai miran soi fi sak tu assembly house appoint pupol chohi ti fo maya ning pojuni sela kan CM tele atho pui te mer mu kaloin base ya anom lo ni ka shia shri lai thak kan ringa tilai khan nga tinge CM te an tello tilai zo na kha om the ni a chan chu Mizoram state a lalber chu chief minister ania chief minister hun manna chuanin DC te SP ten tel tur ani chu tiang che chuanin autonomous district council po ni sela CM te le MDC de khajun tel nge tur ani a po chu ni sela han ngai poi mo lo te po ani mai theisin mo mara chu tram hui try to read the mailing result and so on. Usa milman saktu reverend chuaglu hi thie te u vanlol chuan lian kanes dio sadar te le Sierra district head of office the officials of some local te le PWD trangin and Fiat Khan engineer Frank Thana and chief engineer le actually chief architect usually chief minister Bangla thar tur le office thar tur minekoa tuna hianin siam meka katilai pokanin thil tharon lang chok le ta chu miniko hian chief minister Bangla le office tur kha son thla kan dona athar kha sak ani don ti kha kan chief minister khanon soi le ta etele hianin ama pon soi to tho tu na chief minister Bangla ni McDonald hilami khi mi khol thate a thlenna turata na ro manani tur chungchang te po khasheta ni to chief minister office la Bangla in kar la boi thak ti borwel te po kha soi te po amthin kha maya avan nei le ni ikan SP te hey district SORKAR office poi mo berzingami DC office building contract kan hong thei ta hi alomom ne Sierra district tan le Mizoram tan mason na chin sia tla ani
elai veng lo cheng thin kan mi masa de kha kan feringa zang na dom na be se mi lovin heng lai mun hi this office manata ang lo la na be sa mayan panta khani a ani ho zara this office mun ma tak kan nia moi na yan an chu a long tu soi thar le ani ro pui le tuk tak office building kan chia ta kha kum sakas go som sari palia sak le lu ania kum som le parum set lu ani nuwa el building thar hi kum sang ni som ni to ma sak tran ani a kum sang ni som pathum dai to kha the building thar mala na hi bul tran along ni to a wa order acho me ro chu sang ni le som paria ania ni sida kan ngai thatwa office building thar sak chung ni engineering chief so pakhat resort kan nei manani je mai na tilai poka dang dai ve khop maya sang ni som pathum congress ministry a he dc office si hami saktran turu man khalo ni to a sakturu man alo ni to a saktran tak chu sang ni le som ni khani ta mnf ministry kha aron ni vele thungta a tilai khanin engineering chief pok som le pakhat lai kha pwd khana nei man nge nge ti chungchang de pokaron soya kong le lama chonin kan ngai tha project kal to sa hi sarkar na in thlaken ngai tha hi ni fo thina chungjinga chona tel mai ne nga ti ngai dan de pu kha aron piang chuaka kan ngai dan de pu comment a soitai la thawme ichuan sang ni le som ni le pathum kum to pa november tha enin sarkar na kanan siam ve a ichuan sang ni som ni le pali mar tha kan dc ko roizela hi eta hian aron heya office alor gol hian office building sakme kha kumni lai no cho sam to box ya kha ve le a jina soiton khan ni ron muchina na kumni lai cho sam to kha tinge nan thar tho liang ite sawar lo dang lam na sa to si te kati lai a gst ngai lo to na ngai le to si te arsana chin fel ngai kha tam bia wani katiak ne neu kha ani ama chu ti ram kan tuma chuan tune mo chen cho san ani nu akhan sami somni phanga mars ta khan achu jong ni tur hi loi za so ko pasai kan pe chuaka chuan tu hi kan lo seng pari katilai khanin nia than khatan chonin ministry kal to te malo lak na khania aron chun zoma kan kumu maron parani thida pawan na du tan chonin a soi thena chen chom thonga maro chu an sarkar ministry lem ta poina kumni borwell ai rei lo de polo ni mai thelo boi pui to ro kha ani chuteng te ni wang chuanin ZPM sarkar in maron la thar le katilai kha nia soidu dan na zerin ming thale ming thana chang tur te po an sang ma na le tempa ka hianin saskia thangin CAD khai loi na thome zo leklek to an lom nuala chung te chu construction of government quarters central pool inside additional DC quarters there construction of government quarters general pool outside additional DC quarters construction of government quarters general pool and additional DC quarters type 3 there construction of government quarters general pool at Mesa by site 1 type 3 quarters 4 units there construction of government quarters general pool at Mesa by site 2 type 3 quarters 4 units there in circuit house and Samet Boka in SDO civil office headquarters Tipa and Samet Boka Telekhanin kan soibel du chu saski kan mandana hianin engin yang capital investment zong hin kan tuna kan chief minister aron soi quarter sakle thil sang sang sak chungchang kha capital investment kan ngai ni chuanin kan ngai ni ti na me maro chu sumle pairon thok chuak le theitur din muna kan sumne hi saski kan nei te kan manglo do le ka mo ge chu kala ti fana chu tiang chu ni lovin sumle pairon thok chuak rang theitur ang zong man tong kai ta ni ta sela
chuta tang chuan khang revenue ron generate te kan puisa manina revenue ron generate tang khan development hi kalpui le thai la chuanin tlep chuanin kan ngel ngat dewanga o tingai da ni kalo neya po chuni sela a sarkar na fongchel tu tan ni a ke ni chu akzat ni noilama po rong lo le ngal kan la ni zui chu wang chuanin kan ngai dan so hi chuan tu beng thleng lu tu lo tur te po ani wang te po ni mana le sia district a hian mason na nai kan thok nem khop maya kan sarkar nuwa saski manga kan thok laksar lo te han soi le taila district jail tuna chuan jail kan ti prison and correctional home yes soi to turania district zone sama kan thok meka ZPM quarters he district zone sama engamosat kan sameka sia district apo kan kalpuya construction of storm drains and drainage network he district capital zone sama kan kalpui meka PNE here improvement of existing distribution system he district zone sama kalpui meka widening blacktopping and improvement of road from Saihatlan Court Beat Post to Primary School 2 District Court Complex and Magistrate Residence and Meka. Construction of stormwater drains and drainage within urban areas in Mizoram Phase 2 and Tawzinga CI Delboka. Restoration and reconstruction of water supply infrastructures damaged by Cyclone Remal in Mizoram and Tawzinga Sialama po Emusan Oma. Integrated infrastructure development at MNDC and Kalpui Meka. Construction of SP office and quarters at Siaha and Meka. Construction of integrated urban infrastructure assets, composite works and Kalpui Meka. Saski Mangvekyan MNDC Chuan Kokoloa Spice Grinding Unit as a Zoba. Also is cold storage and infill of company. Dapat ang idea kung namalak po itong kogmaya chenkat at dalang nila. PCC flooring of existing agriculture link road at Lopu to Sala. PCC flooring of existing agriculture link road at Nyotla to My Rimzol. PCC flooring of existing agriculture link road at Seilu to Otapo. PCC flooring of existing agricultural link road at Zakei to Labuo. Construction of subcenter Serkorle Lakia. Upgradation of Laki to Lahai Road. So Moka Niotlang 1 and 2 water supply scheme solar pumping Nipoka. Chualung Primary Health Center staff quarters in Semoka. In all Bahia Horticultural Link Road, Boka. In warehouse lang pahikinay po yung mga ang he siya ale sa puyante kansa ani warehouse le amenities ng di. Telekan kan dito pa nga aron soy khachu nang mani pon in ngai poi mo don chung no eng iti pu kha in thing ngil le ngal don thowa amaro chu apoi mo jok ta chu khang na tho na sang sang mason na sang sang ti te ang an wat tho na kha opposition bial ani ta ni chu ti ra chu ZPM Ministry in that ve na du chu ni ta a tun ha epo kan rianga khothang lama mami district lama te po mala na sang sang an chu ne mami district page or district pum ko hanin opposition bial ve kan ya chu tiang che chu anin si ha po hi district pum sonin opposition bial ve kan ni boka biara tamlo ti kha ani maya amaro chu kan ministry nei mekianin ani chu opposition bill ne kan party mile sa pon thlang tling du lova khonge en san te nga ti hi anei lo de lekam chitilai chu ngai mo du ta chuanin ruling lamatra ngai mo du ta chuanin ngai mo om vetak poni the tho amai ro chu til thui tak clear chuan nakum kum le lo ka kanin thlang le mai dona chu tianga tan chuan campaign ti nom na tur po anianga tlin lo chuanin rorel na chan thei sir chu teng tan po chon thil tang kai tak kha ani don sim shima amai ro chu ke mana kalo ngai poi mo zo a chuanin
saski tanga malakna omang chi te nabat RIDF tanga loan puka kan han ti ang chi te hi kong lela ma chun agriculture ling road chu MLA fund te pon notive sela khati ang RCC flooring a han ti ang chi te ka ke chu MLA an nei ve thosia pani lai BJP MLA pani nei a khatiang zong ngai tu chuan tun din huna ZPM ina siha district chunga na sang thang ba tho na a hian ang machana chuanin ti zong hin ngai tu taila centrala BJP and SORKAR kan thchawa centrala BJP ho tu ten na po a in party mile sate anbil pokan lam sia chuang no ni tia mai thal deuh ha a mai wong taka antrong theina turatana anin ro mana te poni in ani te pot ta kan soi solo tu lo tura ngai ta illa khatianga nei khachuanin centrala BJP ho tu te pon ani takalom nga khong eti adu sakna te po don dan kong te thilom thei tura te pon ngai ta illa chumi ni ro ro chuanin matam taka hi MLA fana hanti mai thei tur ang chi thil hi aum ve a state ina sum le pai kan nei tele kan puk chop te loan entiar saski te polo na nia nabat RIDF te polo na ni khatiang rul le ngai tur ni sia changa thil tam tak kan ti a hianin return om lo mai anga ti thei tur thil tam taka hian ma hi kan la ve thinong emo hi ka tia tundin huna hianin ZPM Ministry and SORKAR siamna ani ta chuanin thil engamoni lian thama hian in sorbing the vakse pani pathuma hian abba ke tram khanna anana na hi chuanin la hlam che de uponi sela mi puhin kan thothiam karinga thil thren khata ma so na min pek phothi tumta sel chu tiang ni lova ministry kal to te anga azwal za pui vailen lo tiang de laga an the ang chen chena i malak na an nei sham tu ma hi an tram chungi an tho zo man lo chuanin an ming thana tur te le in than le a campaign ti no ma tur tam tak kha an thok chu zo man lo mai nga oti te poi thil lom tak te pon in kan hriat pui de laka khatilai kha kan soi de chau ani chu laba RIDF mat fan lar kis chelo bala zina nei me kan ne chu construction of permanent fair price of at Mesotla. Construction of sub-center, health and wellness center building, IPA. Construction of type 4 building, IPA. Horticultural link road, Cha road, IPA. Mushroom zone, Yokla, Lomani. Das Quatrin hostels, Kantuma, A2, La, Kanlatan, Deva. Kanrati Ketua, Kantan Base, Ini. PMZVK Hian multi-purpose community halls yaha. Mara Tribal Scouts Hostel, Zotlang, Aizol, Public Market Cum, Multi-Purpose Center and Women Facilitation Center, IPA 5 Le, Sikul Building Tarso, Police and Natu, DPR and Wimeko Ani. Article 275, Mga Nakalmek, Soile Ila. Siyaha Yan, Senior Citizen Care and Nutrition Center Day. New Siahale Mosro Tribal Market Day. Siahai, Sa Kei, Siasi Siata, One Le, Chaulo, Two Multi-Purpose Hall, katilai khanin inge article 275 kha hansoi fiata ila omje chonin central SORKAR timeng mo ina state khosak kharsa jolte sumle paitle ma din mun chezok te antran pui thena tur timeng gran in eita ta na article 275 kha ni India constitution kan nei khani a chumi manga mason nan thoti kha kan chief minister khan ron soi ni te khan mo engani makdang lambe takisu aneve himshim India constitution hi ju article manga tozo to hi kopaya multi-purpose hall sa kay trupa construction of reserve take and nei boka article 275 no ya ver yan Eclavia model residential school EMRS Paniten Doi Diang Na Tak Anbo Tena project Panikan Kalpui Meka Seng Noi Sa Songa Panikman Nyotla EMRS Water Supply Project 2 Tozo To Ania Doi Pang EMRS Water Supply Project Seng Noi Sa Tumso Panaman 2 Sa Asom Sari Zo To Niin Kumin Su Sa Basic Ani
Doon na ilo ka MGP Youth Center iman nidam khan ang local aizola kananin ko lama ilaya kanong to tepon kumahay emisak na tur hinong ngay po mo via va to state priority project atanin nuay som tu pangapoy pakapani and da fel ko ani amrut 2.0 nuay ang seng nuay zaruksom palisengin siya ko pui na thong thang na kalpui me ania za samriel le pangawa na antok so to ani ni china kan chief minister na ron article 275 1 na ron ti kha hip hipo hi engeniang scheduled tribe te tribal le atual chung nam claim zok te masona thona turta na india sarkar lai puina dana nei kha ani bogneti kha kan lo soi felok ni ta se thange DPWD siya division 1 kumsang isang hipanga ni Rutsuk Khan kong kem ru point 15 atui alay tara kem som patung point patung paru atui ablak topa mun som di paniya concrete pavement pagin lay bridge pakat siyam zawani all weather road from KMGGP to Lunga Keslo Peino at ikha man kuma MDC Tranlai Khan, Kampena kan local Khan, han kazu katlovea, tui na king kan kala. Kutiang ang tourist center Ropui, kan lo leiring mai di kan fiat kangin. Kan sorkar chuan kami kong hizu siap turani di kakariru ang halani. Lui kan su kena Tipui tur polo tur pakat ko boksi lo amu daru wi boksi ya ram goi lo pa hawa parliament kakan su enania kakan de kan su truvel enania kari ro ringa chu bang chuan hei chu kan ti turani kan dia rim chang kan so ba tu na yan nuai sang kha zathum som kilen paru sa kan be fel to contractor bo kan da fel to ani katilai kha ne he video hi kangai thak masakhanin karil ru chuanin Castle of Beino te po aro pui noma adang daya khorel thil pathian kutchu aro pui takte po ne chumi ni rol ro chuan heng kan engeng tourist site attraction site kan ti tam takhi kan single samil kan weather mila danglam hine vetan antina furlai chun atlo kha alo chagom velo mai themo tuite lo len chuanin alo den veo mai theya engeng I season nei te kha ani event lai ka thilom thei tura te po kan ngaya chuting te ni wang chuan noi sang khat za thum som ni le paruk borvel ti vatti loi kha kalau ui ang reng khop maya nakan apo kan chief minister hian mun thong thanga an malak na tur chung chang de poron soidona karil ro lo ma chuanin so ta chim to tu kami vatti ai chuan ti te ang tong moi lawa le ngai thak nom lawa min lo ngai sak lo ula aizol khodai fe ma de po re ek tlang te pon oma mizorama tourist ron kalian re ek tlang to lo ho hi an tle mutin karing chuting te ne ba kong te khuti nomila mo kumi array ek lang bor vel trim trim pokwanin thil tam tak tourist attraction site siam turia tamani chuting te po chu mala taila kutilai kan ti ni lo pon mui fang te po oma sial suk tlang te po ma song te po so om zene zo kin chei taila so ta khatiang anga available se tel anoi sang tel sen ai ka chuanin kan sum le pai sen so hi alet le tur ari chan emo a revenue hi kan mula le ma zo nga ti ngai dani ke chu kan e chu chunia atir kan han soeng de ula khanin kan sarkar nei mek ZPM po hianin thil danglam tak khichu min thlen puilo mai anga o ti ngai dani kan nei ya ministry kal to te anga hanti mun khoi khoi mo hanti pet pet a lo thlin na zi clock tak tak sarkar chu mu theilo man lo tur o mangsia hianin min boy puyenga ministry anin thlakanga ta chuan ministry thar khan ron boy pu chun zom le du long thita po kha til hlawm takani chungde suka ril ru alo ma khatilai kha
kan lo tlin puya revenue kan mule jung thena tur thira hianin ro manai siam tai la chuanin kan ti fu berang ti hi ke chu ka ngai dana ni a eng pochuni sela a ti theitu te din huna ding ten an ti chuanin a than ngai zel phot tai la thome ei hi ti ra chuanin fair weather road tur ti ania a se fair weather road chu to lo ma laptop me ina tlang tur ani all weather road kan tur ani kan ti ya poisa po kan an te tam deu ani in integrated infrastructure development pura te lo masu atle chaki te noi zani chu da fel ani to poka then pedestrian footpath kami siya PWD noi yanin noi zali le samsari pali da fel to poka Tireka no izalies le somsari le pali footpath kong kam sira kalna turata na man na turat ni chuan tam ang reng view maya si halam pang bil tu kan BJP MLA te hi kan du sakhle ageju ka ngai maya keng pho chuni chela central lama tlak na dan te po kan dap nive fahmiang tero SORKAR angin a ministry angin NDN zom chiro chun ka teng game te po khelve te po ngai tur te pon ngai sakta ila improvement and upgradation of SOP to SORKAR hi mana campaign kan local khan SOP khan in vok min lo tala mi le sa pe so kan dei chuan lo and MHEB ve te khan in thade mai min lo dom so ma ti chuan hela ma lo kir lovin se chan ko na khan atlang the rap chu kal kan ta tia kan tlan lui ta ko ro chu se khop ma ya ka ka ri ro lo le me ma ni te tlang han tia kin kong chu om tho ba ama chu na se ha tang in hei li ri se chan ko na atlang the sia nga te top priority kan pe ro an create the trashia so ri ro om ringa ti chuan in na hianin chumi tu chu nuai sang ni zanga som tum pakhat kan da fel to ko ni tabohanin han soi le khan du chu ne kan thu chowanga kan mizoram kong puite acha vio lova entinan e khopui poimo chin in kalpona turang chi te hi chu han ngai poimo sham thei masa ila chuan in tlema engening a district wai sang deuh lek chung te ang hi chu da ang ngai khada te polo langai le ta ti ngai da ni ka la nei ta fan chu tiang ne ro chuan in bial ha tak tak kan boi puirol khan bial nai te mun nai te kong thalo tak tak om tho si lai kha kan lam che kan kal kan deuh lek mo ti ngai dan te po ka lo nei ha tun trum kan chief minister thu soi chu akal zong deuh lir in ngai tu anna karil ro lo om tlat mai eng po chu ni chela atira kan soi ta kan khan ZPM tran tu tan chuan ngai nom velo mai thei kan ti to kha mai ro chu opposition nam tan chuan in ni aizol tanga nai jok po ti fel lei thei ro kara so tam awa chim top lam pang pati kha enga chun na ti dang ngai dan te po mai theya mai ro chu politics ani kan soi hi tro politics ani mia walom le in bala deal ya moi khop mai so akal kong so athalo ani dona bala deal la ade mi so han upgrade la kong de siam thai la yes lo be no and the box la ela ma tourist local din da to ka chiang sa ni emi pani ri mat po yan la sa kin kanin kam at sa te do na eta SORKAR kan missionary kon puite alo bok ne tourist spot thade u de kan ne ni ya chu dia bangin so po so bala kong na tan hianin muai sang ni za so ru pakhat kan da le bok ani tilai po kha ne han soi bel la taila sum le pai eng tianga generate ngen tumang oti ngai dan ka lo nei ta ni tuna kan chief minister na aron soi
Castle of Beno panang kong tan noi sang khaja sum sum ni parugatia si ha to sia chang kon noi sang ni zanga sum thum le pakhat borvel ani a paladil kong tan noi sang ni za som ruk le pakhat ani a tun ron soi ri ma point noi sanga le sang ruk noi sang ruk chou tling tre pakha so tilama son malak na umdona sumle pai mana turava umdona chutiang angai tu chuanin khang tourist attraction site rang engteng a sarkar hin sumle pai generate le tum anni chu autonomous district council ni a anma ani chelu ta so anma ani chanpol ani a se sarkar hianin anon chunglem lovin ka ria akalo social mai thai chuteng te ni chuanin se sarkar ina a in sen so chau lai kha thilom me thei te phone na chen te chu tawin kan ria ma ro chu mizoram chu kan nia ka teng zo ngai tu na sen kha thil tul ber lo ani na lai de pom thei thowa chu mini ro ro chun soi le soi nu masambena chuan aizol aron thlenganga aizol tanga la lo te ba khian kalme win ka ring lova engeng purposefully aron culture ron thesa le ingmo reels vel lo moron tlong ngai du hi chuan om lu tu kang amai ro chu chiar tham le kan ni mai thei kan tourist nei zong za a sombor vel ni point ni mai thei chu tiang te hisab sia cheng vai bel chetel mai kan han seng tur lai ngai tu chuanin ke chu ka uide uleka tu numru mati tan chuan tram le pe ti tan te chuan khek ta sela chuanin sum le pai in dai ro tak din huna kan din ngai tu chuan in siam dam no huni kan nei jok mai nge mo ti nge dan ka lo nei le pe kan ni chu a boi thak khop mai kan hala na dei thata kin chatak sin thokila thokzo sum sela adang ka thok chu se la kan wa chu ri ru pu chung chuan department din le contractor ta hian na thok se kan wa ni na song song te thata ka thok ani the na khot ira thong ngai bol le ki chu monitoring min thok wi turin kan som trina en dik na tran nu an thuron thlen te chu actual dan zrin project monitoring committee kan thlen zer thin ani district sunga na thore a thok to zu tu po ni rose ruling a mi poimo tak po der rose di reng lo chu na hi a che tu rani to na chia kan ro chung kan tu kan mama do na project som puavel amuna kanin monitoring committee chu monitoring committee su kan sarkar ti anilo ZPM party atang ayo pakhat chaw del le MNF Congress BJP kan omvek go frontina omvek NGO omvek kha anem dik china chu ban chuan chong ni khat an lo sak to nuwa endika chia le ngai nam to silo thathei to silo an si kan na em ni to ne ZPM sarkar na wa yan ban khur so atang ni dik to re ZPM mi le sa te na to pe su endi an châu tu ra ni kan dia chu wang chuan ban khur cho atangin ma ni veng thwa kan VC te kan NGO te district level la kan ho tu te khang zong song kha ending tu ai chang ka mo ni chuan tu na ka se project zong song te po kha chele wa chu an phalo chat tak vekin kan ka ka te ni tu ring ho pu ya kan som tak se chuwa thalo wo chuan ni wa cha pa vin ron fe me ru kan ne na poron direct me ru poi mi a chuan monitoring committee kan ron kir al wat me amuna chu ti lo chu sum tam tak se kan sa a thing chu apu ka kan pu ru le nga ya sa te nia ya ki infrastructure shi chia ina kan du lo ani tile khanin ne kan chief minister ron sui khadik che ta sum le pai puk chunga kan sakha hi tam khop mai ti te angani de vek zok ma kan budget central nan kan mu te le ke mani na state on source revenue tan kan nei te ti tham ani me lo fa che teng thani wang chuanin kan project nei tam taka hi man tak le lo ni talem lo wa chu hi kan nei thina kan vasa a ministry kalmek ten sum siam nan te an mangti she rengin a building chu ding thep thu bolo maro chu man tang kaina tur em chuang silo zik clock silo tui po omlo electric po omlo ti han siam tak mai te hi kan nei noka kan hydel project te pon ni ang apek chu tur ang pe chok lei thelo tur han siam te po hi kan ne bok thina chu tiang te kan ne wang chuan
kan ram Mizoram zim te hi kan tang hian kan entok loim ni o ting ngai dan hi apiang ol du khop maya chung te chu ani a tuna pong kan chief minister ina asoeng khanin heng thil na contract sang a hian project sang a hianin ZPM na phei chu a thatle turani ti kha a thatlo chun opposition te run out te cheumo eng ang na tenge eng department men no tenge ZPM workers te na an thoa eng tenga thalawin ngen tho ti te kha ron tlang au pui taw lu chu sarkar lai in kin tlak thena turte po nenga sarkar lai in norkal le zon turte po ani dona chu tilai chu constructive opposition ni na te po nenga chu tilai chu thil tangkai tak tur kha ani dona chu tiang ni lova kan en liam mai chuan ma kan son tur tam tak kha ti thon oble dona chum le pai tam tak kha kan seng don thosin ni ti lai kha van poimo te lulem si DC office ngai point to mine mumalo takin local puini contractor te point ba sana tum ut khania khatian ka kan hun to mani project reng kan ti chuan man naw do ne man naw silo chen wai crore tel se na project lui hon le abandon hitam lutuk kan ramai kaui vai mai boi sa siam nan kan duri mo tani mi poi kan ma mai kan ngai to lo kabila po trip then house up kan search so our project reng so mi poi ma mo sak zo chor na tu I am called to om thei ani duri ni fan po atanga zet theng aban kur le atanga azo theng electric wiring theng dai poisa om turani poisa om to lo ti yo ga mai maya engineering chief so khalai mai chung khatianga ang kha om turani lo khatianga athalo so ba chuan hang ni chuan a huat tin kan huani om to lo kan duani telekhanin tun din huna ZPM Ministry noya kan la hret lo zinga me chu estimate revise estimate kan la hremi lawin ka hria revise estimate da chu kan thathiam de wekin karinga thathiam no kan om ta kan soi fi taila min contract ro thok don ta ni tinan tuna kan no lian pui hi noi zain siam turen ta ti chuan contract kan changa an muta ne han thokta mar chu noi za han an siam zo thei ta lawa na hi kan siam zo thei ro ne poisa min pek bel ro u ti in sarkar am wadi bel thina ni ta chuan ministry kan kal to jong khan revise estimate tam khop maya ani takalom tin soil sarkar khanin atiran noi za he no siam na turata na an poisa lo pek to ba khan pek bel ta thina ni amai ro chu kha poisa ron pek bel akha ani ta ga chuan ruk na turata na thil om thei khani vele thungta ni entianan ana kha zo nan noi tampo lo ngai to lo mai thei noi somnga min pek bel ro entiaron dil bel ta mai ro chu kha contract noi za tu a tho tur kha noi za som ni vel khanan zo lo zo thei reng se noi som thum kha chu alo pek bel tu ti khana an chan ve tur te pone mai thei kha ti ang chi kha ani wangin revise estimate is ZPM sarkar hianin nei lo khan tum khop mai tun din mun thleng hi chu ani hei kumni le thare chuan sarkar ve china hian revise estimate kan na shemi lawin ka hria chutilai chu ingeniang sum le pai sarkar sum le pai a hek lo na te po ani a ministry kal to a Mizoram na tho sang chang revise estimate lian ber ne karina chu serlui bi hydel project khuni in ka ring sual mai the ka ring sual mai the buka in ngai dan le ni e chit ka khong in komena hanon soita wala a thavia wang ya tur chuanin lo thokana this office building khan moi tak lo pui thin theina na thok tu te som chuwa lo tu ka se ta kha building chung chang ni sela kati sin akhan kan chief minister su soi kan rek bung do na achan chu aba karon soile ka chu finance commission chungchang Mizoram finance commission te le autonomous district council te an siam rem tumdan sumle pai anin dailo na ron siam rem tumdan chungchang kha aron soya an lo zong za azade thoi kan autonomous district council te hianin sarkar na thoklo an petop maini an petop hantila sarkar na thoklo kalti na ni ber chu achan chu
in thandona piang in MDC thandona piang in min than tlen chuan in fa te chu mi khami chu sarkar nga kan peng kan thunang ti in anlo in tiam kam thina nan pezel development masona tur thil kha akal thei talova chu Mizoram Sarkar and Finance Commission kan nei ten ma an lak dan tur chung chang kha aron soi chun zoma chunga autonomous district council te an har satna sumle pai an in dailo na po chu one time improvement manga malak pui dan tur te pon ngai to don ti chung chang kha aron soya mak vedo chu nia country asang ni somni le panga LADC MDC thana ni ZPM khan thangking chuang lova chakma autonomous district council chuan in thanklin to sa khan ZPM le BJP te khan sarkar na introm te khan CM ta maralama po sarkar na CM mek tan omboka chutingte ani awang chuanin ZPM sarkar hian central union ministry kan ti central sarkar ina Mizoram sarkar po ingeniang pachan chang taka ngeron en kolang hian autonomous district council te po state sarkar hian thei top chuin aboi pu en kol ve meganiti te po kha aron lang thei chu te lai chu state sarkar ina du sakna one time improvement and pek manga omjene ta kan kal theinan autonomous district council pathum te po thei top lo chola kan chief minister pon soi kha sarkar halak chungchang apo Romanna aron CM dona zazer somrugba ki sarkar na thoklo apo pek thei ani to don nova sarkar na thokte bo ban chenan chul don ti chungchang de poron soi kha chutiang chu aneni ti chuan atop kharnan Mizoram sarkar kan de mek hi atira kan soing de khanin ministry dangte kan lo nei to te ang hianin in thana tlin le na tu ril rupu hian ma hi ala tran to mai mo ting ei da ke ma chun piang chana chutilaya chuanin maso na lian tham atam tak an thlen chomek oma an la thlen mek zel dur te po omanga chu mini ro chuan ministry kal to ina an la ti ngai lo thil dang lam tak development lampang hoi administrative angeniang reforms nin lo aikal te chun entaka chuanin development a chiar the ni lutukin kem aju ka ngai lova englo lampang de leka hoin country administrative reforms lampang de leka hoin country development masona kanti infrastructure din ngot pi lama kha kan infrastructure din khanin engtingin nge revenue chia ala khom leng engting sum le pai tho chu theng ti lampang hoi zonga kan se sarkar nei mekenin roman na CM hi poimo khop mai chu te kan lo chuan kan sum le pai nei sang te kan mang ve zel kan puk bel zel boxi sum le pai thok chuak le thei tur ta na kan sum le te kan man tang ka them lo chuan reilo te kan in thang le don chu mi huna chuan leiba kan na hi apung thur don ti kha chiang renga chute ang ni wang chuan chung kan din mun kan har satna atanga min chan chuak min khai chuak thei tu tur sarkar nei hi kan du kan be sei ni ti te po kha lo khreta se thavio ome tun tumada chuan kan video te khadjong kharo ne phot ro se kun man nom ve kole